يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد رشيد المعروف جميعهم محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأدوار والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ظاهر محمد إنعام والهكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل
haqqan ala alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندام يوم القيامة. يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-15 pada bulan Zulqa'dah kembali kita dikumpulkan Allah di musalla yang berberkah ini secara salikin dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan waktu yang berkah bainal isya'ain dengan menghidupkan majlis ta'lim, yang mana di majlis ini kita membaca kitab Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pertemuan malam Kamis yang lalu masih seputar tentang penyakit-penyakit hati manusia yang kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah membersihkan dari diri kita, karena hati inilah tempat pandangan Allah. Banyak kita dan kebanyakan kita selalu memperhatikan zahirnya kita. Zahir di sini ada dua, ada penampilan, casing, rapi, belaga, penampilannya masya Allah. Ada juga dalam makna zahir yaitu amalan-amalan zahir. Banyak sembahyang sunnah, zikir, wirid, hadir majlis zikir, pergi hall, ziarah, itu amalan zahir. Tapi sedikit dan jarang di antara kita benar-benar memperhatikan amalan batin, keadaan batin kita. Terbukti ketika kita nak pergi ke majlis lalu kita dapatkan pakaian kita sudah sedikit bau, itu kita ganti cepat. Ada kotor di lengan baju, kita bersihkan, tak pacak dibersihkan, kita ganti baju. Kita berpakaian, kita takut dicela oleh manusia kalau salah atau menimbulkan satu aib. Kemudian kita pun dalam ibadah, pan manusia sering kita bersikap ibadah kita indah, bagus, rukuk lama, sujud lama, i'tidal mantap, wirid sambil mejem-mejem, doa ngangkat tangan lama, solat berebut saf depan. Ini amalan bagus kalau zahir, dan kita selalu perhatikan itu. Dan kita banyak di antara, misal seorang qori, misal seorang ustadz menceramah, itu kadang-kadang yang jadi perhatian dia jangan sampai salah ucap, salah baca. Kalau dia napasnya tersenggal, dia lagi maco tu, aib nian buat dia. Qori misal maco pas nangis suara atau putus, itu kenangan yang sangat pahit dalam sejarah dia jadi qori. Ustadz pun sama, ceramah, kalau ada salah nyampaikan hadis, salah nyampaikan cerita, itu suatu yang mereka sedihkan luar biasa, seakan-akan gagal dalam berdakwah. Tapi kita jarang memperhatikan bagaimana kondisi kita seperti qori atau ustaz tadi, ikhlas tak beramal.
ceramah, ngaji itu. Itu yang seharusnya kita perhatikan. Nah, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk kita lebih perhatian kepada batinnya kita tanpa melupakan zahir. Karena zahir itu mau tidak mau harus, ikhwan. Karena banyak sekali dalam syariat Islam ini amalan kita itu amalan